iya Chelsea the Blues abarasta babona ndi manota 3 ntago bashaka gusohoka muri Big 4 amanota 28 niyo barayebuje ku mugoroba nibashaka gusohokamo ntago bashaka gusohoka muri Big 4 yari intsinzi remereye cyane imbere ya Everton akanye ifite imibare mibi away kako nahoze mbona bakuvuga ko ubimaze imikino 20 Everton ubundi ari maze iminsi ifatira guhanga ikipe yitwa Liverpool atari uko yitsinda kuyipima gusa bayishimaga bitaba ubu imaze imikino 21 muri Premier League yo hanze y'ikibuga cyayo idatsinda ubwo urumva yuko ni imikino myinshi 21 hanze y'ikibuga nta nsinzi muri Premier League ni imikino myinshi cyane nta statistique nziza kandi ikipe igiye kurikizo Arsenal amerego no kizakira Arsenal kuri ku kibuga cya Hill Dixon gusa yari opponent mwiza kuri Chelsea yayimaze imikino 3 muri Premier League ikurikira idatsinda ine mu marushanwa yose idatsinda gura na Everton ikipe ya David Moyes tabakinyi beza abasore ba Iliman Ndiaye abasore ba Jack Grealish abasore ba Gisbari wavunitse kare mu gice cya mbere agasorwa mu kibuga yari ikipe nziza cyane opponent mwiza guhura nayo kwa gitsinda amakipe aremereye yari ifite imibare myiza muri mwaka y'imikino ariko nyine baje kuza kwitwara neza cyane cyane igice cya mbere cyiza igice cya kabiri kitari cyiza kuri Chelsea igice cya mbere cy'igitego cya Cole Palmer niyo nkuru iremereye nkuko Yvonne yaratangiye abivuga gutsinda yaramaze amezi ntekereza ko yaratangiye kubane kora kweruka gukina umupira w'amaguru mu kwa 8 gutyo bakina Crystal Palace nyuma kugira groin injury nyuma yaho akongera akagira n'ikibazo yatsitaye ku rugi yagira ikibazo kwino imvune zirakomeza ariko yagarutse mu kibuga agaruka natsinda igitego ku Cole Palmer wavuze nyuma y'umukino ko ataragaruka mu bihe bye byiza kandi urabyumva ntagaragira fitness yuzuye ko Cole Palmer muri mwiza tuzicyo ashoboye tuzikarumwe mu bakinyi beza bahari muri shampiyona mu gihe abari fit aje kora igitego ikindi Maro Gusta ikindi gitego cyari cya kabiri igitego yatsinze kibi cya kabiri mu mateka y'undi muri Chelsea uyu ni umukinnyi watsinze igitego cya mbere nyuma y'imikino 98 yose ndabyibuka ejo bamuhaye jazz igaragaza ko je imikino 100 muri Premier League muri Chelsea hanyuma abakinnyi bagenzi bakajya bamuserereza ngo imikino 100 igitego kimwe gusa no defense ntago ari bibi cyane ejo rasinze igitego cya kabiri mu mateka igitego cya kabiri cyo mu mateka ya Chelsea cyambere yagisinze batsinda Wolves ku bitego 3 ku busa yasinze igitego cya kabiri rero kibe ni cya kabiri kuri Chelsea mu gice cya kabiri Everton igerageza kuba nziza yateye begeze uburyo bwinshi na pota abantu bibuka ya Iliman Ndiaye yashaka guhindura ibintu mu mukino ariko nyine birangiye Chelsea twaye amanota 3 aremere cyane kuri yo kubera yuko yari maze igiti twara neza twagiye tunenga cyane Enzo maresca udafite game management nziza cyane muri selection niyo cyangwa se burya hitamo abakinya za gukoresha yagiye gukina umukino afite imibare ivuga yuko amaze gukora impinduka 119 mu mikino 23 mu bakinyi 11 abanza mu cyangwa muri line up akora no kuvuga ngo nimba akakanya kuri Everton yabanjemo ikipe 11 agahita kuri izindi mpinduka kuri match ikurikiraho hafi kuri buri mukino ekipe ye nka 40% bayahindutse 60 hafi kwijana bakora impinzo ndege vuga yuko kandi noneho igana hinduka muri department defensive cyane cyane rakoze cyane mu defense cyane barahindura bakoraga impuzo ndeka vuga ko byibuza abakinyi 5 muri iyo mikino 23 n'imvuze 5 byibuze barahinduka muri 11 biwe n'umutozo rohindura cyane umuntu akibaza yuko afite tara nyinshi ariko none akabona birimo biramukora kuri match ya Leeds yari amakosa y'umutoza guhindura ikipe nka kuri yagatsindwa match nk'iri yamaze kugira performance nziza imbere ya Arsenal n'imbere ya Barcelona baza kunganya na Bournemouth baramaze iminsi badafite imyitwarire myiza mu kibuga ariko ni ekipe tuzi ko yabanje mu 11 beza abari Chelsea nzako ifite abakinyi beza amwe muri Premier League bari C James ba Moise Caicedo ba Enzo Fernandes ba Kukureya bafite ekipe nziza abakinyi nka Estevao talent nkazira gusa baje kuza kugira insinzi nziza iremereye ariko inkuru nyinshi ziba nyuma y'umukino bitewe n'ibyo Enzo Maresca yatangaje nyuma y'umukino yavuze ngo amasaha 48 aherutse ngo niyo masa mabi 48 ngize hano muri Chelsea aravuga ngo ntabwo rigeze mbona support cyangwa se ugufashwa bihagije kw'abantu nigeze avuga abantu baho gusa byagaragaraga yuko asa nk'arimo aravuga ubuyobozi ariko ni imagine directorship abayobozi b'ikipe ya Chelsea yavuze ngo sinigeze mbona ubufasha kuva na joininga ikipe ya Chelsea ngo muri aya masaha 48 anayita yuko ngo ariyo masaha mabi kuva yagera muri ikipe ya Chelsea ati ngo kubera ko hari abantu batigeze badufasha
ntabwo bivuze abana bari niba ari ikibazo kindi kiri special gihari kitari ibyo tubona mu kibuga na decision yafata uko biri n'ubundi umuntu wese uri muri embleme y'ubuzima bwa Chelsea ntabwo hasobanura abantu uburyo ugize impressive performance imbere ya Barcelona ibitego 3 ukaza Arsenal ufite abakinnyi 10 ukitwara neza ukayikora inota rimwe indi mikino yindi itasiga ikurikiyeho yose ugatakaza ntabwo ari ibintu byoroshye gusobanurira abantu none se uribaza nk'iyo Chelsea nk'ubu reka tuvuge itsinda Bournemouth igatsinda Leeds ntabwo Chelsea ari kuyobora urutonde rwa champion ubu ngubu yari imaze iminsi muri title race maze na Arsenal ya match itakaje imikino 2 n'amanota 6 urumva yari kubisitera ariko ikiri nyuma ya Arsenal yari kuba niburi ku mwanya wa 3 iri kwinganya na 6 amanota none subwo ngo ibyo bintu wajya kwisobanura gute amprise ufite abakinyi bawe wowe rega umutozi abakinyi bafite icyo bisobanura ni decision zafata there is the reason why he is the manager decision afata rero nizo zikwereka ngo ese aho no muntu ntabwo yumva ko kuba ari manager bimuburengaza bwo gukora icyo ashaka cyose ariko no mu gihe bigaragara yuko beratuma equipe ari byihomba ibyo antreme result ibyo ni ibintu byumvikana cyane ko selection niwe cyangwa se uburyo asimbuza abakinnyi n'uburyo ahitamo abakinnyi abanzamo byo bigaragara ko agira amakosa menshi yitwa ko arimo araruhutsa kandi ukabona ko bitari ngombwa kuri match nk'izo ngizo kuri Premier League nimba tushaka urambwira ngo ufashe Trevor Charoba akone igitego kuri match Arsenal match kuri cyo mukuyemo uzanye Benoit Badiashile uje none Trevor Charoba uje kumuhengeka kuri kabiri Maro Gusto wawe wamwiyima ibyo naye mbibonamo amakosa cyane ariko nyuma kuvuga ibi ngibi bakavuga ko hari support adahabwa ari ubufasha adahabwa muri ayo masaha mu gihe gishize urumva twabyita nk'iminsi 2 ese nanjye gutekereza ubundi Chelsea iri kwitwara gutya nyine bisa nkaho ibyo bamaze uburyo bakina nkoresha ngo basa nkaho bari satisfied cyangwa se bahagijwe n'uburyo bameze ntago ntekereza ko ntaba nibeshye kubera yuko ne equipe yageze nk'ibyo rusobanuye yagize match nziza kuri Barcelona kuri Arsenal ariko atigira match mbi nka ziriya bigoye ko kitari serie muri championnat tuzi kari marathon njye mbana ari kudasobanukirwa budget equipe nejya pressure isanzwe kuko iyo pressure nyine mu busanzwe Chelsea ni ikipe y'ibikombe Chelsea ni equipe nkuru kuri Garland evura yibona even if bya bitameze neza ariko abakinyi ifite n'abakinyi bamaze kugira mentality remereye yuko kuri big games bagomba kurepresenta badge ya Chelsea n'umutoza nawe rero agomba kuba ari wa muntu uzi neza ko uwo mwambaro wa Chelsea mu minsi yashize urabizi ko sezo abanje mu buryo bwo kwikura igitutu avuze ngo ntago turi ku gikombe ibyo ntimubitubaze ariko niba ugiye ugatwara coupe du monde y'amaklub edition yabo ya mbere ugatsinda ikipe nziza ku magana nka Paris Saint-Germain icyo gikurikiye no kubwira ngo weretse abantu ko muri squad yawe ufite mufite iyo capacity yo kubikora ejo bundi rero nuza ukagira imikino uregeza ukagira imikino imwe yindi utsinda kuri Grand Rendez-vous icyo gihe abantu bazatangira kwibaza ngo harya seriousness yawe muri uru rugendo rushoka ko equipe yabasha kugira icyo yakora ihagaze ite iyo rero ni ikipe ya maresca nyine yumva equipe yafatamo decisions nge none nangira kwibaza yuko ashobora kuba ikibazo barakitari kuri Enzo Maresca 100% gushaka wakiri hejuru kubera ko iyo uri umutoza yego ibyo byemeza afata nta wabishima twaye tunabirenga igihe kinini n'ubwo uryo tumo turavuga ariko nimba nta support iri hejuru kuva mu miyoborere nimba nta pressure iri hejuru mu miyoborere ashaka n'undi mindset iri mu equipe irimo nka business bashaka byandika dukeka bishaka kuba ari ibyo akabayenda abakinyi barimo arabakoresha kugira ngo benshi agomba kugerageza uburyo abakinyi bose akabahereza umwanya kugira ngo bagurishwe bikaba ari bifite mu nyungu zo kugira ngo babakore mu bucuruzi abakinyi bose babone game time babashe kubamurika abagurwa bagure abagurisha bagurisha kwa ari transfer twari tubona tukabona ko ari nk'abakinyi bageze igihe cyo gutanga umusaruro abakinyi bigiye kirekire nk'aba Nicholas Jackson urugero rwiza abakinyi twari tubona bagurisha ariko bikakwereka ko Chelsea nta mukiye utagurisha cyangwa ari business nkabona ariko rero ashobora kuba Enzo Maresca ndi byakoraga biri mu njyana ya Chelsea bo priority cyangwa se ikijya imbere ari ugusha gukora business cyane mu bakinyi bayo none mu minsi yashize bakatarabonye support nko yabivuze nimba ko kari biyoboreye ko ndimo ndimagine kandi ntago biratutuma ngo tumenye abo yavuga nimba ari abayobozi cyangwa handi bakaba
support batarimo baramuhereza nyine ubufasha bukwiriye kubera ko n'ubundi icyo bashaka ni ukugurisha abakinnyi cyangwa icyo bakurikiye icyo bafitemo intumbero atari iki gihe cyo kuvuga ngo turashaka shampiyona kuko aka kanya kuvuga ngo ntabwo bafite support ituruka mu miyoborere ubundi ikintu cyanyacyo cyo kuba ufite support iturutse mu bayobozi iturutse hejuru kuko umutoza watakaje imikino nk'iyo ngiyo iri kurusha mu gihe agaragara ko ari muri course y'igikombe cya shampiyona ubundi support itiza akabona na pressure iturutse mu buzima akamubwira byagenze bite ko utakaje match nk'iyi ngiyi byagenze bite ko tubona murimo muratakaza umurongo kandi dushaka igikombe cya shampiyona ariko nimba icyo gihe kigeze akaba nta muntu ubyitayeho ubwo enzo maresca ashatse yatakaza n'indi match ikurikiyeho ejo asa nk'uguzutse akongera agatakaza indi nta kibazo nta support iri hejuru nta na pressure iri hejuru icyo ni ikibazo gikomeye cyane icyo ni ikibazo gikomeye cyane gigomba gutungwa muri kuri ba Todd Boehly n'abari abayoboranye kurusha uko n'umutoza yamushyira kubera ko umutoza ashobora kuba ariyo umwuka nyine uri mu ikipe nta pressure ihari nubwo utakageza amanota amakosa ye so rero ntekereza ko ari umurengeranye nabitekerezaho gusa tureba ibizagenda ko biva hejuru gusa tureba ibindi bizagenda bitutumba kubera ko byose ni ikibazo cy'igihe bizagenda bibyara ibindi tumenye nimba Chelsea ikibazo ni ikihe ni mu miyoborere koko nibo batarimo baramuha support ariko icyo wavuga cyo muri make nuko iyi ngiyi ari insinzi iremere kandi nziza kuri Chelsea gutsinda Everton ibitego 2-0 ari insinzi byibuze ituma igaruka mu murongo tutakita ngo no kurwana igikombe no bwakiri kare no kureba aho bigana kwa ko Chelsea akanya tweretse yuko ibyaye no kubigenza gake ntabwo atayizira nga kanyaje muri course y'igikombe ntabwo akizira ngo cyane kuko nujya kureba harimo amanota no kubibara bibaye harimo 8 barushwa n'ikipe ya mbere ubundi byagashobotse kuri Premier League mbona bisa nkaho ibintu byose biri open Arsenal ameze kutugaragaza ko nubwo ari ikipe muri league na ekipe akakanya ntabwo inindi yose iri sere yaza kayihanganira ku gikombe bagakusa ngo ikibazo ni yihiri tayari ni Man City ni Chelsea ni yihiri tayari nibyo kureba rero kubera ko Chelsea byatweretse mu minsi yashize byo nuko ntabwo ayirambirizaho amaboko ntabwo yarambirizaho amaboko ngaho nkuko rero ubwo baraye ku mwanya wa kane n'amanota 28 ubwo mu gihe Crystal Palace itarakina kuri uyu munsi kuko iza kutuza kubigarukaho iraza gukina n'ikipe ya Manchester City ifite yo amanota 25 ibyo ngibyo kuri The Blues hanyuma ikipe ya Liverpool nayo yari maze iminsi itabona insinzi Anfield Road ku mugoroba bari bakiri ikipe ya Brighton irimo agenda iza gake ndavuga Liverpool Anfield Road rero baje kwabonera insinzi y'ibitego 2-0 ibitego 2 bya Hugo Ekitike ni wabahaye insinzi cyangwa se batsinze ibi bitego byombi muri uyu mukino ariko muri uyu mukino mu gitego cya kabiri cya Ekitike harimo assist ya MOSALAH umaze kuzuza uruhare mu bitego 277 mu ikipe ya Liverpool aho yatsinze ibitego 188 ndetse na assist 89 muri rusange akaba rero muri Premier League nawe abashije kuba yagera kuri iyo record nyuma ya Wayne Rooney wabikoze mu ikipe ya Manchester United ubwo nawe yagiraga uruhare rw'ibitego 276 amuciyeho rero arengejeho igitego kimwe kuko icyo gihe ndavuga Wayne Rooney Papakai yari yatsinze ibitego 183 ndetse na assist 93 muri rusange akaba rero ubwo MOSALAH nawe akomeje gushyiraho iyo record nubwo atabanye neza n'umutoza we ubwo wenda nabyo taza kubikomuzaho mu gihe kandi yuko Hugo Ekitike nawe mu gitego yatsinze cyambere cyabonetse mu munota wa mbere nawe ari igitego cyambere atsinze rero cyihuse cyangwa se ku munota ufungura umukino nyuma ya Naby Keita nawe wari warabikoze kuri ikipe ya Liverpool atsinda mu masegonda 15 cyo byari muri 19 bakina n'ikipe ya Huddersfield Town ikipe ya Liverpool gake Edi irimo agenda izamuka ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'Abongereza cyane insinzi remereye cyane ku ikipe ya Liverpool na Mohamed Salah n'ikipe muri rusange kubera ko ni ikipe itari mu bihe byoroshye mu minsi yashize hari umwuka mubi nk'ikimwero gishize twavugaga ibindi kuri Liverpool twaganiraga inkuru mbi twaganiraga umubano mubi wa Salah n'umutoza twaganiraga ibintu byinshi byabaye muri iki kimwero cyose izo drama zose ariko nyuma yuko kwa gatanu bagiranye ibiganiro yemeje yuko Salah agaruka muri squad y'ikipe nyuma ko banze kujyana nawe mu gihugu cy'Ubutaliyani bakina na Inter de Milan batsinze ariko imatch yari yagarutse abanza kuri bench uko ndi bimaze iminsi gusa nyuma y'ikibazo nka match ya kane muri Premier League nyanga banje kuri bench yikurikiranye yego match ya kane ikurikiranya gusa nyine nyuma yaje kwinjiramo mu kibuga asimbuye kubera 24 na 5 gutyo asimbuye nyuma y'imvana ya Joe Gomez yego yaje kwinjira mu kibuga asimbuye aza kuza
kujya mu kibuga gira na match nakita kiraho ntago ari mbi cyane ntabwo ari na nziza cyane kubera ko impamvu mbyita gutyo no ko ari umukino ufite ubushobozi bwo gusohoka mu kibuga afite assist ebyiri cyangwa igitego kuko minota ya nyuma cyane cyane ya nyuma ya 90 n'inyongera yishe uburyo bubiri buremere yari umupira yarebaga n'izamu yahawe na KS agomba kuba yatsinze byibuze cyane n'igitego saramuza asanze atsinda hari uburyo yatanze nabi kuri Van Dijk nabwo yagomba kuba yatanze assist nekereza yuko yagomba kuba asose mu mukino afite ibirenze assist imwe yabonye gusa none katanze dushima assist yabonye kubera ko ni umupira uvuye muri corner atsinze igitego cya kitike cyiza cyane n'umutwe ahita agira imibare uruvuze bone mu kimaze kugira uruhare mu bitego byinshi mu ikipe imwe muri Premier League yaciye kuri Rooney yagize uruhare rw'ibitego 277 yaciye kuri nigiho igitego kimwe 188 ahubwo 277 ubwo rero Salah aka kanya uturi kuvugana angira ngo aranadushyiriraho ifoto Naomi atwereke abantu uko bakurikirana ubu aka kanya muri Premier League amaze kugira uruhare rw'ibitego byinshi yego amaze kugira uruhare muri akuraho agahigo wagiye kera gusa nyine muri make nge mpereye kuri agahigo wenda umunyana bishingiraho mu byamaze gukora Mohamed Salah ntekiza ikiri gihe cyanyacyo cyangwa ndi yazasohoka zatangira kumushyira mu majwi y'abakinyi y'umukinyi apana abakinyi nge naravanga abakinyi beza abonye nshaka ko tuzagira mu biganiro byo kuvuga ngo niyo mukinyi mwiza muri Premier League mateka ye kubera yuko ushaka kuvuga Thierry Henry turabyumva hari abamufata nka God ushaka kuvuga Frank Lampard ushaka kuvuga ba Alan Shearer ushaka kuvuga ba Cristiano Ronaldo ushaka kuvuga ba Kevin De Bruyne nabo muvuga aravuga Aguero habavuga amazina menshi atandukanye ariko Mohamed Salah icyo atandukanye na bose burasa wagiye umuvuga avuga impamvu yiwe kandi ukumva irumvikana ariko ugeze kuri Mohamed Salah ikintu afite tutigeze tubara ku mukinnyi wese muri Premier League season 8 yimazemo season 8 zikurikirana ajyurane mu bitego 25 goals and assist cyangwa se ibitego n'imipira veme ibitego hejuru ya kuzamura buri season muri season 8 atsinze ibitego 18 kuzamura muri buri season yose uyu no mukinyi w'umuwinga ukoze ibyo bintu byikurikirana ntabwo turabona umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo muri Premier League iyo consistency ntisanzwe gukora ibyo bintu afite Premier League 3 ebyiri nk'izo Thierry Henry nafite wenda Ronaldo n'umurusha afite 3 ariko uburyo akoze ibyo bintu inshuro zikurikiranya ntekereza ko nasoka muri Premier League sasa ikigano cyo kuvuga ngo Mohamed Salah ni umukinnyi mwiza amateka Premier League aka kanyisha kubivuga wenda nge ndumva bifite rezo ariko rero ukabishidikanya ko ugendera mu ndi mukinnyi wese urya bikozemo yenda kavuga ngo Ronaldo ku myaka yatangiye gufata Premier League ku bitugu byafite imyaka mike cyane atwara Premier League 3 arisiza 2003 na 7 agize zidasanzwe atwara ibikombe bitatu mu kiyosa ashaka gutwara atwara Ballon d'Or muri championnat ukajya kuri Thierry Henry ukara Premier League ebyiri atwaye ukara we icyane binashingira urya kinaga ukavuga ngo ni rutayizamu atangiye gukina ukagira ngo numuwinga ko urya cengaga cyane ugasara buri wese Alan Shearer ugifite agahigo wo kuba ratsinze ibitego byinshi muri Premier League hejuru ko yasezeye muri 2006 nyine buri wese agira umuvugo buryo butandukanye Kevin De Bruyne mu cyatanze assist zidasanzwe agoreje Man City Premier League nyine buri wese agira uburyo umusobanura ko Salah nge mboni consistency cyangwa se uguhoza mu myaka myinshi bimugira umukisha ko ari mwiza amateka imyaka 8 ni myiza yakoze byinshi ariko ikintu cyatandukana ku byo ngibyo wasobanuraga afitemo Premier League zingahe abangaba bandi ebyiri burya mu myaka 8 hari abagize 3 enye nabwo imyaka iri munsi yiyo bibita bigabanuka gusa MOSALAH icyo tudashidikanyaho niwe mukinnyi mwiza w'umunyafrika muri Premier League across big 5 European League nge namara nk'umukinnyi mwiza w'umunyafrika muri ino myaka basunde muri modern yaza kuri donc yajya kuri table nk'iyo ba Samuel Eto'o bariho na ba Didier Drogba iyo table nawe ayiriho ari muri abo ngabo ubwo yatwaye Premier League nyinshi bavuga ati Ryan Giggs ikibijyana urumva Premier League kuba ngo umukinnyi niwe mwiza wa Premier League hagomba no kwibaza ngo atwemo Premier League zingahe kuko ushaka kugira iyo mibare myiza wayigira windi video romanda byumva ariko hano ntiwagize ko ubwo bwizo waragize byanegera na performance ya equipe yawe muri iyo myaka muri rusange n'ibyo watwaye yes kuko neno ikigira umukinnyi mwiza nyine kimutandukanye n'abandi kuri Giggs we n'undi yari umukinnyi mwiza kuko n'ufite assist nyinshi muri championnat no mu winga mwe yabindi deba gusyo nemeza ko niwe mukinnyi mwiza w'umunyafrika muri izi championnat zo ku magaye baraziremereye ikintu cyabuzemo muri ibyo bintu byose kuba nta Ballon d'Or yatwaye byaswana ngukundi ariko MOSALAH Ballon d'Or yego
barondora ngiye bura ntago nayigira nindi valeur ajoutée none se Ni barajuta ariko nawe urayizi wowe ukurya ugiye yemera ko bayitanze seri yanu rafite barondora wowe ugiye yemera iyo bayitanze umva icyo ndimo ndavuga ese nta barondora uzi wari kuvuga ati nta nimwe ari irahurizwaho n'abantu oya zirahari izo umuntu atwara barondora ukavuga ati wi Nose Gibuze icyo kinini ukavuga atarayikwiriye ariko barondora ziri controversial nizo nyinshi aho iki ni igihembo gitangwa kubera opinion z'abantu runaka n'indi mpamvu wenda n'izindi mpamvu ziri inyuma atajya gusobanura n'aba ngaba ni manga n'ubundi nta n'uyifitemo anayitwaye muri aba ngaba bose ntawe yitwayemo muri Premier League muri aba ngaba turi kubona ku rutonde nyine ubwo bagiye bagira uruhare mu bitego muri Premier League muri andi twavuze mu majwi ni Cristiano Ronaldo nyine ubwo ugiye kureba ugiye gutoranya umukinnyi mwiza njyewe ndi kuvuga ngo ugiye gutanga icyo gihembo cy'umukinnyi mwiza wa Premier League kugeza ubu ngubu muri iyo myaka n'aba legendary bose n'ibyo bakoze hazamo izindi factor nyinshi gusa icyo nemera abantu baratubwira muri comment ninde mukinnyi mwiza wabonye mu mateka ya Premier League icyo nemera cyo ku mugabane wa Afurika umukinnyi mwiza dufite within 5 years ukoze wayikinye muri Premier League MOSALAH nibaza ko n'aba bandi ba Eto na ba Didier Drogba ntawe yaciye magaye gato ahubwo Drogba ni waza muri nawe ntiyamurusha nta waca kuri Salah n'abaje jo ko nta mucyo nta mibare rwose bafite aho yakwicara naho baba ari habarimo intera nini ifatika cyane gusa yari match nza kuri Liverpool ikintu cyo nemera cyo kugaruka kwa MOSALAH kumugara muri squad byagabanyije tension binagendanye nuko equipe imaze imikino ibiri itsinda bura gukura amanota kuri Inter domina muri Champions League iriya ni performance ibire impressive ariko inanatanga n'indi message kuza kwitwa neza imbere ya Brighton Anfield tuma twimaze kubona ejo bundi miss hashize Leeds hashobora kuza ikipe kaziga hakubaganira no kuvuga ngo biragaragaza ko nibura umwuka mwiza wongeye kugaruka kandi ikindi buriya niba nabibonye aba legendary benshi babonaga babackinga MOSALAH bamubackinga akavuga bati yego nibyo suje gufatwa nka scapegoat wasi equipe irimo kuko n'umutoza nawe afite ibyo byinshi yabazwa bigeranye n'amakosa arimo gukora ndetse na management addressing room bakavuga bati rero ntago MOSALAH umuntu kuza kwikorezwa urusyo n'ibibazo equipe byose ifite kugaruka ko rero navuga ko habayemo kureba kure haba ku mutoza ene slot ariko biri n'ibintu byanabaye yanagize mose cyane marasezera abafana ko akagiye kutajya muri AFCON niyo match hanyuma ariko ngiye muri rusange Liverpool magambo make navuga ko ari nayo match nziza mbonye muri mwaka w'imikino igize kubera yuko burya yatsinze mu rye defendagamo Brighton equipe nziza abantu bitonde no umutoza wayo yere yabanje kuri bench abakinnyi nka Kuri Mitoma umunyagereki Kustulas uyu musore ufite n'ibitego byinshi muri yo Daniel Beck baje bagira match nziza mediane nziza imidefendere myiza ariko nakiza ko yari insinzi ya Ekitike ejo kwasize ibitego bibiri uyu rutayizamu wa future Ekitike amagambo make sorry navuga ko Ekitike amerwe no ko ari projet igihe kirekire uyu ni umukinyi ufite potential cyangwa se ibintu byose byuze by'umutayizamu yagira umukinyi uzi gushotera kure umukinyi ntekereza ko ubundi icyo ari gukora nicyo Isaac agomba kuba ari gukora muri equipe mu gishaka gufata umupira akawujyana kure akakora link up akawuvana inyuma akawuzamukana akadribble aciye ku ruhande rw'ibumoso agakirana abagenzi be azi gutsindisha umutwe azi gutsinda ahantu hose nyuma ya box afite karite technique nayo irimo yuzuyemo cyane na finishing nziza ibyemezo byiza akongeraho na selfishness cyangwa se uburyo yumva imbere y'izamu no mu kidatinya kubona Salah ari harahirya akamwe mu mupira akitsindira biragaragara kuri ya story yo muri Stade Hans bavuga yuko we n'umutoza David Giyo yarafite imyaka 17 2020 yamuzanye kwitoza n'ikipe ya mbere aramubwira ngo kwa kundi bazana umwana muri reserve team akamuzana muri first team akitozanya muri weekend ntibamuhitamo kujya gukina muri championnat ahita asaba meeting n'umutoza aramubwira ngo kubera gute ngewe washakaga umwanya wo gukina muri banima numvaganye nitwaye neza ntabwo nabonye umwanya muri Stade Reims nagomba kuza kubanza nagomba kuza muri squad icyo gihe yaravuze ngo uyu ni umwana wiyizerera muri tara yiwe kandi aranabigaragaza ni umusore rero ngende bitangiye kunenkekeye ko Isaac nakomeza kwitwara gutya dushaka kubona Isaac future yanze muri Liverpool kubera yuko umva impamvu mbara amasegonda 30 nuko impamvu ndabyemera ariko ubundi hari umwanya hari imyanya ibiri idatushwaho iyo umukiye kwitwara neza ntabwo umutushaho izamu na rutayizamu arategeze kuzana David Raya aravuga ngo nshaka kuzajya mbahinduranya byaranze rotating kubera ko David Raya yitwara neza ntabwo umunyezamu mwiza umuhindura rutayizamu nuko nguko mu gihe Kitike aguma gatsinda ibitego gutyo byo yitwaramo
undi bikanga Isaac agomba kwanga kubera yindi bibazo bindi ni umukinnyi mwiza ntabwo mbyirenganyije bizarangira umwe arekuwe cyangwa buri ajya akina ari uko abonye umwanya birangiye nyine umwe future yanze muri Liverpool ntabwo bose bashaka kuba successful cyane reka nashaka undi buryo bakinisha icyo mbona ikiza cya etikite afite niyo versatility buri ya myanya y'itatu yose imbere bashobora kuyikina icyo rero cyaba byamufasha ntabwo abura umwanya icyo cyo ntabwo abura umwanya wenda ubwo byasaba ko Isaac akora mu bundi buryo budasanzwe ariko ukora none ntabwo ari ukuri kutegereza yuko atangira kunanirwa gutsinda ibitego cyangwa agira imvune kimwe nuko ashobora gucishwa regana hari ahakodiga kupo nabyo birashoboka none se mu MOSALAH ugiye kugira ntagiye gutanga indi space ari imbere se ubwo nijya kuri Liverpool boy bindi